siya kangani maperjolo. Sudah itu apa? Yon, itu perkosi. Asai ibain godang pajalo tua. Oh, leku siya mumo, siya nani, leku siya birang na. Sudah mah isya mana hagi roha. Ay dia di bani, tangan nama narihokan nih. Ay tulu piringon merdi. Pamitan di, itu tak usah. Nunga? Nunga? Pohon bahita, martangitangnya kita. Pasatu mata parkosnya bang buruk. Jadi ada mak raja nami Kebe raja nami. Dorang sohusi sehami molo jalua tua somalnanya ninata di julu raja nami. Iya, inatta doa pejulu inatta. Ite son inatta. Inatta. Isi dun nabu isi. Iya. Inatta. Iya, inatta di julu nahabe. Panuturin perkosita tatangihon. Iya. Oke. Aduh serohat ke semono ngabete. Nggak. Jadi mau lihat mak raja nami irok na tua sada bonakul hulap padua bonang si pohon. Tumpah kita nang marsi botoan ikutong lo sukulon nami asalam takasi tabar si. Batu itu yang perkosi nami. Di sodi pabor hak razai pinggan naho na marisihon harbu epir narapat doho napurat tiar doho ringgit si tiosara. Dia mahatan auli hatan ading kesehatan orang nabi tak kaswa dia tahu razai. Maulada memang perkosi nami di partikian naulinan nading gano di nonglas rohan nami di nong sahat di pasahat tulang nami hobar di pertuan di nangon alani hobar ya karuhut na jalo hami sin natutu na parjoloi jalom batua siap di bata marhiti pertuan di nangon alani di bagas setang yang nami saya ditulubi di bata masalhu na pangidon nami ikut gawe jala horas sami peparan na tutuan yang anak umur di bawah pun kami na maramaran di salhu na pasu-pasu di bata tujulon nari alani ama perkosi ni mah gua kidabang magodang pajolon tua asa pajolon tua kami marhiti tangian tu di bata di pertuan di nang namion udah tidak bang mah mau lihat ba gabe masalah horas sau matutuko hatta godang pajujuro pajalot tua do pa mata debata amar hidai natta si sari batua jupang masong ni lo na tua na matok asai dulu tubuh sapil pil itu tubuh si horput pasu-pasuan ni debata na martua jupang ma anak pamipin do buru na malawar son matutu sa solo na tinugo hubortian sau majalo mutua si na mata debata amar hidai natta si sari batua liling mahita mangul horas sa mau banggabi matutu tortor mga itu maraja nami marulur manon ni sian sihahan diuduti hutin ulohon na so ni ba non do di boru boy ma buka utara nami gabi mak iya berterot iya iya tak pasangan tuh pasangan berutin pasangan iya naik jualan aja sudah iya berutin pasangan tuh siapa calon iya pasangan berganti
Ya, pasangan musik. Pasangan. Iya, Marganti musik, Marganti. Ya, Marganti. Udah tinggi terjalo musik, isi musik. Pasangan musik. Marganti. Iya, Marganti musik. Marganti. Iya, Marganti musik sih. Iya, Marganti sih. Marganti siapa sih? Udah musik. Ya, Marganti terus, Marganti. Baik, duduk nih. Ya, ganti, Marganti musik. Iya, Marganti musik. Marganti, tersekin hari. Bukan. Masuk. Masa itu sob. Iya, pasangan. Marganti musik. Iya, pasang, putar Ustaz. Marganti musik. Urut lidah. Masuk. Marganti musik. Marganti. Masuk kamu, masuk. Marganti musik. Iya, Marganti.
Jadi soalnya borasi doh piringi pahot tu si buat ni gedep nai sahalak majama alana bagi-bagi marsugut ulah honot tadi alai di kok nai sen nama pai ni jalu marsugut ya sipan sahalak majama ya sugut pagi ma muse sugut pagi ma ijalo Allah asa marbuka sa porgenon nga hohom maita jong maita asa monotor hita ya kaitan marang-maranggi ama perkusyon namin nung agok yak kapangi dua tangiang humasahat kami di pertuan di Dainangon mulai siya din na dibuka ni Huria saat nama jujur godang tusahalan ni Dainangon nang nama seorang tu Dainangon dikyo majalutu mahami andi ma dituluy pa mata dewatay saut sa luhut na jakonon nami di bagasan nakalas ni roh hatu tikin na nengro atau ngamang perkusyon nami atau rong sumamuk kaya kapanortoron nami aluluad damang ma tusahalan na po nami namang goparhami na di batu bolonon asa tongtong di paso-paso jala di ramoti ulaunon siyan na mamuhay sa ato na mangujungi di bagas anak damay doha kas naroha aluluad damo aluluad damang mato si situang gari kabonaran ni hutaon mula tung hurang lubi hami siya paparan na tutuan na mangula ruhut niya niya pinukan na puta si jolo-jolo tu tongtong mana sida rade mabayan yak panulupion di bagasan na kakahipasong mahami tongtong tutik-titik kinaneng ro marpangaju na sida aluluad daw maula di memang perkusyon nami marhidi asidot holong niro di bata tujulan nyari saut ma kapangiduan alani nang mamuka mapanortoron nami di hami munasu paparan na tutuan beda mamula gabi mula horas jadi saat matuhita mamita mahita madohata na ulin adinggan langsung mas yan anak syakan itu tawago pamitat tunggu semua ya baik pamitat Pak Bomus dulu jadi ade di amur raja ni buru apa muru salu na bere parjulu masyak kami duk siko anu syak kami papa anak sahab matuhamon non ade malade mak amang pargossi nami di sadani rohan nami nama baik kasanga beparpuri di partuan ide nangon tama pasahaton nami tangian jala marsob bahami tu di bata anggia sahalan ide nangon di jakut dia mata di bata di tangga siamunna alani dia sadani rohan nami takas jawab damang gudang soba tu sahalin day nangon asamar soba hami marado pun day nangon ya kami peporana takas jawab damang
Bola ada bang. Adong to uduk na. Daw, ita do jo. Ita do. Ate adong inyaon, taro jarro hasian bahaman nyatri. Ate adong si roh hami no masutunong kebe. Ano nga ya ngasada nakin. Nah, ngot jonyo, nanti adong sin rohani yang menguda mohon, ini maksud tuh. Baik. Melihat emang Tuhan di perbungata ipi opung apar julu ho madapoton tuhata nah orang lubi dia ka pangalahon nami ima apa hopung pangguarimu aman di mastora ay hudok donian di tahun-tahun na salpu ijuluku mahopung nang pole memang ulah ho itu badiku alay alasan nyopung tangarong mana betor boku banin asugari julo kuraso nang dah lam mangamurun doho benokku alay pia apar julo hoi ijo tuhata sonang maho pasti lo bolopung pasti lo masuk surga manangi sena porsea tu Yesus Kristus ikon masuk surga sonang maho pungda bolonarong pe nahurang pabenan nami sekeluarga amani mastora doho nai mastora maapong madopung da pasu opung tangi ako ma asa sehat tau gajang umur hopung asa torus boya ro huto baon hubatu bulunon alana torus doro bolu di baga sasa tahun 5 hari atau pungda las maroma pung tangi ako ma pasahat tabiku hopu mastora do huparomaimu hopu mastora buru do pungda ay marsai do anak manim asai itang ikiripon naka ubat an haseminai asa hual tupon stornalum sahit do pungda horas mau pungda selamat jalan pada pungda gitu mau lihat mak di sahalan ni dainang nang jumulo pahorason
Auma manakmu nomor 2 jala mana menunggu-nunggu ho iko satu bapakku. Mertua doho mertua bapak itu bokoro akan ikut botol kutoro desa pulau patami sudi. Ngabawa beho bak melulubi kurang pambahan aku merudu poko di ujung marpangaju mau sendiri paniduan nama. Bapak pajupang tua bang mani maju kabawa si pas yang butuh. Jadi itu opung inang takas do boto haming aturan nguluk si pertanian do jadi dia mah kita ngatur pasat di batama di hame kapopara musalu na mulung adung ke nomor lebih orang sakami karena komo paromemo satu kapopo berpengaji mahoy nang dua-dua jadi sakami mengidohon batanya kumaha di bagas kahipas salu na lebih orang maaf mai serpuhom mai siapa keseroham jadi makurasi masa alam di hami serukna selamat jalan ya selamat tinggal mah di hami ima aduh aku hinang betul mandatu itu tuh saling nang kangin merenggi mau nyabar pia waktu bol do paupung di toro si panganon na kama di nami sa mapasupasumi nang buka tuhan lo terlubui ma paupumi saya berhasil masalah mata di hari do paupumi yung na lubi orang kata iya makakalaw namin na sa lelewas sa lalang magpangajuwa ko ba saya kami tinggal korong bilang selamat jalan mau dainang ini masalah Oma na burju porhat nama oma dengan lokami atau dilakukan ate adong masalah oma itu oma na burju woro pehe amat do oma ikut masih sandu sadu hala akan nama salah asa tuturemu se idu do kono oma wew ate masalah au tua do pamu ale oma na burjo sesama hasa lagi ate masalah oma tua oma na burjo usai samai alahata di huria katolik do na padu oma na burjo ikojo tamaru jul mamarsi sesandu sa asa tamang buruna sa guna marsutu-sutu oma los omaro hata ni paromemu oma na burjo modo tungarok pi pangalau ni paromembi na horas suwan maaf pemayo makuna burju wala didupangi dua koma na burju pantangis beau mulai malamon oma na burju porra mau tulus mabarruam oma na burju tagya koma dua mata di bata jalan langsung maho mengebing pau bumi na perjulu menguda si lona pai maroho pada puntun imanam kasahat tabiku tu pau bumi anakku natibu balik kunau kasorok dong aku sampai gue tak na biasa ngawi mana oma atape iduruk koko ibana do na biasa benda tinggal lunau oma pohon sio sepo oma agia ibu dia mon di parlamon yang bu mau no pe jugul luna no terpisah oma sungna udi na jugul dari pakalewet tu oma martang yang mau oma asaringkan akan perserian nami daun nasabara selamat jalan mai homa na burju ingot ma nurukon ni pertanyaan mau di bata so di bata dia takut homa na burju Ido dio inok mulu amat dokon dangati adong nggak salahku meredup ko huras ngagok ngararak huras pengarap tuh semua ngomong bulat dah bidong menengah pinahusari ke uleku alai di perbeting mepe nangwa pinang buat terbena meredup ko inokku siapa dino makurasi masalah nakin ngama meruduturu idok ka bang saluhut aku tarik di pak pangidon
Tok kada di hol saya bula-bula pakatayo ni nang termurut do. Cituk sokoni pe ata na penjen dawe pasa ina. Makurasi masalam selamat jalan ma dio. Selamat tinggal ma di hami salu pinaparmu. Buti masa ata. Inang, seorang beruai na. Berjudi na, kuno di Perlombon selamat jalan mainan, selamat tinggal di kami. Alam perpahiruan na winang. Sa buwan ma, pangalaw ko na orang dinggani mararupok ko. Tangrubay sa sala winang. Aku kesalahan aku mesti gok tuh kok. Ala away nang anak mo julom. Juk doi dang belga surat ku tuh kok. Untuk nanti kos piau se belga surat ku nang. Mama. Tulu hari mama. Aja hatap kuau. Dok kasih pasti mau be. Pasti mau perserangan nama ya, Pak. Tulis melaka buat pembuat. Pemerintah yang aku hamil malu gue itu hukum sedrio. Asal zaman hasil yang rumah. Ibu dia busuk. Bukan di tanah yang mama. Sedikit tiga kan baru main bol. Bagi hamba puda biu mau baru main bol. Asal boy baik sungai nabi berlok pernah kehangi kusalu nak. Benar-benar pernah kayak gue toko mak. Buat memang doa tu mak. Siapa tu yang orang mak, awak mak. Lui mama popum ready. Nasugo ay luluwi mama. Gatun baru taro kana nasugo ay luluwi. Tanya aku mau apa, aku mau sudah selesai. Jadi sudah jadi rumah. Asal kami cuma dah hasil itu atau Inang, selamat jalan mau Inang, selamat tinggal Mariami. Terima kasih masalam, pasu maka pungol sehat Inang. Perlu bimanyon, siadrion. Tong Inang, tangyakon. Asal nggak selama nasi anak mon Inang. Siuli azaro siuli poda. Atik dia Inang, adong berlebih kurang. Pengalaku. Satu umay Inang, kuning ibu koi satu. Turing alat perpudi Inang. Mungkin na Inang apalagi pengalak-alak aku Inang. Lebih kurang, maaf umay Inang dah. Inang, dia sama Inang, puluh di rumah Inang meninggal kami Inang. Nang nasunangi orang besar Inang, tuku dulu mam.
inang asang giya sa nga boy. Pangalang homing, pangalang aku. Asang giya boy musiha mirupa marsya minamina do aka hakku sungsungoni aka edakku inang. Tungtung inang. Layan pasu-pasu miwa inang asang giya boy. Kupayo aka podami. Asang giya boy hamar dami so nang inang aka pinopar mo nito di kombo inang. Pasu-pasu mahami nang dang. Si gabi pasu-pasu mahami nang. Ang giya boy hami do anak mon. Marsia minaminan, marsia tukol-tukolan. Asang giya boy hami nang. Nyan pagudang-udah ke popong na pato ni nang. Inang, marsogo sukuran di sinepi minang. Mana inangku? Inang marsogo inang amaronok ku mangalusi inang na urju. Sekundi maronok ku inang mangalusi inang. Tubagok inang dilului daripada awi inang. Maronok ku mangalusi popo mam marsogo inang. Kaya ako managi pun mangodang popom sa review day nang da. Si Olia sa popomon. Unang sigoy-goy tuwi nang daw nang rima sa popomon. Nang tarbay nang namin nang tumuti marsagot. Mula mga jul matarang majupang ako majabi nang isi wala putanok ko jabo mula-mula kapsumay nang. Inang na burjo ako nagurwadyo ma. Bahay maridi mo inang hindi nakodo na. Nagurso din ako ba? Iso mo dako sa kuniwa inang marsago inang ang taruhok ko inang. Tingnan na persato kinami. Inang. Suni pada ko inang da pasu-pasu mahawis asya dinang da. Saya selalu tuh mau itu ngasih bunna, saya percak bermau di tangan itu wanita nangda. Oh tiba tak kinang pasu-pasu mahami asang giat. Boy mersa dari rohang do anak mon asang giat boy. Boy sangok koi nang asang giat musedung itaruh ko mersa ko tuh ngana pasato kinani. Boy musero ka haruliko do idakon tuh ngani pagasap di nangda. Unang kabilupan no ni nang ka haruliko do idakon tuh ngani pagastao ni nang. Tungtung pasu-pasu inang asang giat tunggu boy tunggu pengalaman mi di nangda. Unang kabidaw surya kahakon rangi konso suguna kay dakon di nangda da kanak kon di nangda popomon di nangda. Pasu-pasu tangtong inang. Selamat jalan mari inang, selamat tinggal mari hami. Makurasi masalam hami kapinopar muda inang da. Mau lihat ya mak. Selamat jalan menang. Pasu-pasu tersebut. Juga bisa Malaysia. Saya senang menang. Berdoa. Aku menang kesalahanku. Membuat dia support tiki. Mulu menang. Aku menang. Inang nagurjo. Maafkan masudi kesalahanku. Tadiku menang pertiyo. Mga cuma-cuma alam no baba to mangulay na. Mertua itaru ako ilang taku to dia ilang. Semaparapan mana mo ni na. Nasuruh ako manguli na. 2 bulan udah kebaru saya dari nang nasit karena kerja saya jauh meradu telepon ko nang lalapo sih ang maharga biawala ni mana nak uniku mulak ko nang kuto cara ro ina kasih ada sadari orang nang pora mau cu udah ya mau aku
Tadi gue tadi wahai tadi kau apa najul. Kami tadi kota tentang jual mana soal tanah ini. Do ibu takku. Udah mana dua bersama ini. Tentang jual mana betul kan hari aku. Udah tuh aku ini. Helai puluh doang minang mana di kona awar asing mau inangi bertiup. Tulus berapa orang tenang bakal nak. Kajian udah separai bakal meromeri tenang orang tenangku. Udah nengok pesalah aku yang minta maaf mainan. Udah bersama ini. Sini itu tanah korina. Maaf salah. Orang semerang semua lebih asal mungkin. Lagi doa aku putar belajar ada malu kaina ulina. Nasenong nenok ku akabau pia dia ma ada bercoba ina kadang berriu ina apa mana nama ina. Terus juga yang seguluin aku. Halo, permisi. Alas menunggu tang. Ina mana pun ina. Baik menggutang anak tadi ina bersiap bagi rasa nang. Berpindu dalam. Ilo tutuin na. Pasano, mangulo di. Molo huau. Ito na baron manguli mo ho. Molo nga manguli ho ngayas ra ko madapot to babang. Ni mo huau. Duro ko sumani duro ko hoy nang alang na izu ho sa halani dama. Unong-unong burung hal lah borong ekta. Alana una ku tinggal hum siya tong siok so na tininggal hum burang itarda ho nimo. Dungi duro ko ho. Asal nang nahurang roh jalan acak-acak manguli piau ni. Betul lucu baru main muru tahu. Langsung duduk neng manguli Malaysia ni. Jalan ngolo biau muba. Jadi do kokong si gua wina. Ngom na gua bin hopuk ni mulai umur 7 bulan nang ngai may mahopa hukumi. Ya bikoy. Belgar ham ido koko gua ang gua bang muru itom dang tarpay maawi. Lasir wina. Lasi tutumor ha. Dung pelah ho yodos ko gua dabu-dabung belgahir aku na. Memang gua kia dulu saku wale ibe ko gua ulas rohak. Zalo di garoto ding bolo martok karya do itu pusya puna. Tang tardok magiaha ala na cukup hit dua memang. Jadi mangidu sala mau ina. Unang buah ku sedu pula bungnya mai. Dosa kisu di bolong satu ya mai. Tatak mahami pinoparmon. Ase parjabar hami iharajaw ni tuhani matsugot do haduan. Moliate mainang si parjabar mau isimun na matari bata. Asyang dia buy behami haduan sungo parlaumon dan sapa sapi marsiap. Moliate mai ho nang sila jalan mai ho. Kalau bagi mo kuntang mai. Ani tanak. Saya tidak ini tahun. Saya tahu dah.
Bana pa perkusyon namin Panginoon ni ang ginamyon. Iya, baik. Iya. Banda, udah kok kita semua nak tinggal ni. Ya, uruti kita.
Wala tuh mama, wala tuh mama. Adang tuh be?